لا والكسل كلا والبي والإبانتال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. الحمد لله الذي بعث إلينا حبيبه ونبيه ومصطفاه ومجتباه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، بعثه إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إليه وسراجا منيرا، ففتح به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا وأسمع به آذانا صما، أقام به على الخلق حجة وأنار به المحجة وكشف به الغمة. خير من صلى وصام وتعبد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته وسلك طريقه إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأحبة، في هذا المكان الطاهر المبارك، في هذا المسجد الذي هو بيت من بيوت الله، اجتمعنا لمدارسة ما يهمنا جميعا، وهو حلول شهر رمضان الكريم. أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا هذا الشهر وأن ييسر لنا الصيام والقيام وجميع أعمال الخير، وأن يتقبله منا قبولا حسنا، وأن يعيده علينا عواما مديدة وسنوات عديدة ونحن نتمتع بصحة وأمن وسلامة وإيمان. اللهم آمين. في هذا المجلس نتناول عدة نقاط، منها بما يثبت هذا الشهر، ثم الفضائل التي تفضل الله بها لمن قام بصيام هذا الشهر الكريم، وسنذكر من يجب عليه الصوم ومن يؤذر، وندخل في بعض التفاصيل في من أفطر من هذا الشهر، سواء كان فطره لعذر أو لغير عذر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى تبدو مونو تولو سني لا بهندي يتيد وأن بآدم تدوه ولي جلبه نبي أميدين مطلوب بأملا بين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ونلرمو في بيوة يرمين إدادا وملتين ورنتين وحاجي الله وإن مسابو بردبوي uddunode ɗe udditori l'islam, noppi faaɗunodi watti nande goonga jaɓa kadi, gite wumannode ɗaɓɓutugol goonga ɓe watti ɗaɓɓutude goonga ɗe yi'a kadi. Allah waɗi mo sabu haa laawol ngol feewi no Allah rewirte non anda. Hujja Allah o ƴiwi e hoore tagore nde fes, tawi hay gooto alaka fela Allah hande kadi. Waɗi ko Allah ɗaɓɓiri en kon hari en anda,
ono o tindini nelaaɗo makko on o nelimo yo ar o yottina e meɗen, on non o ari o yottini, o ɓangini, o jangini, o ekkiti, o elti haa waawi. hande kadi ngal to alaa dey mo jaɓaali jangude anda ko honno nelaaɗo rewirno Allah, on tigi wakkilo rewira non Allah yeeso Allah, o alaa hujja, o alaa nganto, alaa ko o wowloyta tawa no jaɓini, sona o wi'a ɗum mi salino Allah, mi salino, mi waɗano diina kange haajuji am. oɗo nelaaɗo meɗen yottinɗo ngal nelal muɗum e nder duuɓi 23 imo yangade, imo etade, imo janginde, imo waajade, imo hollude. oɗo ɓuri moƴƴude e kala juuluɗo hoori rewi Allah, ɓurɗo sellude finde e ɓiɓɓe adama ɓe fuu, ɓurɗo andude no Allah rewirte. oɗo Allah moƴƴi e meɗen enen mofte makko ɗen, kanko nelaaɗo o waɗani en oɗo ko kanko nula e meɗen. hada bi mahdi fadlihi wa imtinanihi wa karamihi wa juudihi. ɗum ɗo ko e moƴƴere makko nden pet e yurmede makko nden e ɓural makko ngal o moƴƴi e meɗen, ɓay wona goɗɗum waɗandemo haa o yoɓi en ɗum. hiɗen seedo wonde Allah nelɗo o nelaaɗo taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adama ko kanko ɗum haani rewde. tawa si a rewi a yi'ay nafa ko rewɗa ko, si a salike kadi a rewaali nyande go a yi'ay lorna muɗum. ko lutti kon fof si rewama, rewɗo on heɓata nafa ko rewi kon. si o salike rewde kadi lorra iwtirantamo ɓaawa few. en seedo ko kanko tagi tagore nden fof. eɗen seedo o nelaaɗo mo neli haa e meɗen Muhammad ibn Abdillah, o ko o nelirmo giggol e hoolaare, wonaa ko feppodiri ɗum, koko eɓɓana, o yiɗana. kanko nelaaɗo Allah yiɗan mo nelal ngal, o neli mo, en seedi ɗum ko Allah neli mo, wonaa kanko fefindi ɗum, moƴƴini ɗum. eɗen seedi kadi wonde o yottinno nelal ko Allah neli mo ko o bonnano nelal ngal few, o jamfanoki, o ɗuytaali, o waylitaali, o wattitaali. kono o nelira non ko non o yottiniri. o waɗi ko o hoolaaɗo, ko o moƴƴo, ko o nunduɗo, ko o huloo Allah. imo yiɗani e moƴƴireji. en torki Allah yo Allah juulo e o nelaaɗo meɗen, yo juulo e sahabaɓe fof, e kala kadi jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan. Allah taw har ko kanɗon tigi woni ko jokkuɗen, o tabintinna en e ɗum kadi, wuuren e hoore ɗum haa maayen e ɗum kadi, tawa en waylani, en wattitaali. o immitinno en tawa koye julɓe gomɗinɓe ɓe wiiɗi o yarni e ley, o ɗuwa e ley ɗowdi makko ndin, nyande ɗowdigo ala sina ɗowdi arsi makko on kanko Allah. o arsi kadi heɓugol tefoore nelaaɗo nden, o naata en aljanna ɓurɗo towde on. en torki Allah subhanahu wa taala ndu lewru suuma e faandindu. Allah yo tawnu en ndu, yo Allah arsuko en waawugol waɗugol dewe e o yiɗi e yarli e nder ndu lewru. o jaɓana en kadi,
o marana en ka bonata ha o yoɓi en ɗum aljanna bonɗo towde musidɓe julɓe tedduɓe haray e nder towlande men ɗo ko fi o koɗɗo saatiiɗo ɗulle ko ndulewru suumaye asbaha baynana wa baynahu gaba gawsayni aw adna hakkunde men e mayru fanni wa in kana satadhabu khalaiqu qabla hululihi li hululin ajal fi kala hakkunde ɗo ko fanni ɗo kala kono tagore buy lajal mum timmay ɗo e lewru ndum darade ɗo yaha iwa yo aduna ɗo ɓe yaha kala hara pellet kono fanni en torki Allah yo Allah hewtigi nduu koɗo tedduɗo koɗo hittuɗo kono noon ko anduɗo embere hunde wo teddinta inni sa jonna e kange ma on jomnu anduɗo sena ɗum sa jonni kange mo anda kange o landoto ɗum si ɗum no yona kelima tenirde yimɓe lawɓe ɓen ɓay hiɓe anduno qima suumaye on hittugol suumaye on moƴƴereji wonɗi e nder mum ɗi harano hiɓe hawji yo suumaye ara hiɓe no neɓani ɓe ɗo e suumaye argoyi sa hawji fi yo suumaye ara hiɗa hittini hiɗa faalayo ara fotno hara ko anjoɗino compteur balɗe ɗen hara ñoƴƴay fur ha suumaye hewta si tawi ko noyi on tigi o yiɗiri suumaye o yatashawwagu wa yatatalla ويتلهف لحلول شهر رمضان هل هذا سيغفل ويتساهل ويتجاهل ستايون تينو هوجي ني سومي ار سيكو دل سومي ار او ملسيندو o raɓɓinɗinno o accito o ɗatinkinno o wore law faradna anna كل إنسان إذا هل الشهر وجد $50,000 أمريكيا كيف يكون تشوقه لحلول هذا الشهر؟ ستاوينو هارا غوتو إنن كلا نيند سوماي وي غو on tigi heɓay guruji $50 kala horowo mo korka waɗɗi ɗo suuma ye wiiri go'o nden nyande o hen to enveloppe on o tawayno nder ton $50,000 ko hawa honto harayno faale meɗen yo ndu lewru ar ko honto on faale men hattuno harayno nani wallahi harayno nani yimɓe moƴƴuɓe artino ɓen ko ɗum ɗo kamɓe ɓe anduno ɓe wi kullu ma kana al ajru kabiran kana al amalu sahlan ala al amil kala wo no tawata joddi no ɗuuɗiri no joddi ɗin ɗuuɗiri wo ko non golle ɗen foygitorani gollowo golle ɗe ala joddi ko ɗe fandi wo haray ɗe muusi ha si joddi no ɗuuɗi e golle ha gollowo golle ɗe fayde hara wuri ko so ali museni ni sa ari ɗe golle satti non ɗo si mi gayni ɗo haray mi serti e yangi kamɓe lawɓa hiɓe anduno ɓural wongal e suumayel ngal wona andirgol bindi tun ko andirgol gonɗingol hoolo fellita fiɓa
ɗon hara hiɓe hawjani suumaye moƴƴi o goonga ene kan naanu meɗen huti naanu men hoolaaki fodoriiji ko fodaa kon hooruɗo suumaye ɓure ko woni toon e yawtanigol bakkatuuji fode ko naatugol aljanna naande mayen en fenna kono haa kamɓe ka ɓe hoolinoo ɗum ɓe faalaa ɗum ɓe ɗaɓɓi ɗum ɗon enen en si waawi ɗum ɗum lewru ɗo ko lewru ɓural lewru yaafuyi lewru rinɗugol rinɗa e honndu rinɗa fi naatugol yiite mana daɗugol naatugol yiite winde ko naatee ɗum aljanna ko lewru ndu Allah montata bakkaatu e muɗum monta bakkaatu jiyaaɓe mumɓen e ndun lewru ɗon ko o montataa ɗum e leddi luttuɗi ɓural mayru on no ɗuuɗi nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam no maakani e hadisa laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal o maaki hadis wonɗo ka sahihayn bi alfaadi muhtalifa anna allah subhanahu wa ta'ala qala fi hadisin qudusi kullu amali ibni adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi as-sawmu junna fa idha kana يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل فإن شاتمه أحد في رواية فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه هذا لفظ الإمام مسلم أو قريب منه وفي لفظ الإمام البخاري زاد فإنه ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي والصيام لي وأنا أجزي به لله صلى الله عليه وسلم مات في منتبل كوركا تنتني كوركا lewru suumay andingol ɓurangal Allah subhanahu wa ta'ala o fawata e yen waɗu golle hara ko ninanani ɗum taw yoɓata kado yen golla mo ɗum kado o falaka deɓata wona o baasa ko mari ko lannata ko o dokko ko o moƴƴo ko yurmetede so wi'en tum waɗe ɗum ɗo hara en woodi ko waɗanta en boyi ko ɗum waɗi kanko ida waɗana mo gootum pet o yoɓe o sowane haa o waɗa joddi ndi wasi tawi ko temeɗɗe jeɗɗi wa ɗum waɗanɗaamo gollanamo golle joddi makko on o sowane ɗum haa hewtoya temeɗɗe jeɗɗi waɗa ko mari kon lannata sina ɗum goɗɗo tonotama haa ton on tigi o tonte ko ɗuuɗi o ɗum gasa o tone 300% kono en faran fof o tone ɗum 700
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o hadisi ɗo wonde Allah no daali ma no wi'i golle ɓiɓɓe adama ɓen fof neɗɗo on ko golli ɗum ko hoore makko gollani ko kanko jeyi min mu wa iley ko e makko golle ɗen iwi joddi din kadi ko kanko hoolitanta ko reweten Allah kon nawndema Allah no jogi haaju e muɗum o yetta ɗum waɗa e magasin ji o naɓata ɗum e banque o naɓata ɗum o maroya o waɗɗen ko fof ko hoore me waɗande kanko ko o maranta en ɗum ko fiwota bonan e minen nafi yo moƴƴan mo kanko ko ɗum waɗi himo wi'i kadi hadis no ɓuri si goɗɗo go si neɗɗo on hewto e yawmal qiyama si on tigi heɓi joddi moƴƴini o inni Allah wi on tigi yettu Allah Allah maranimo golle makko ɗen jonnitimo joddini so tawi ton koko boni wota o felsina hoore makko ko kanko wanno ko boni ɗon kon kadi o toñata Allah golle ɓiɓɓe adama ɓen golle ɓiɗɗo adama on ko kanko jeyi joddi golle makko ɗen ko hoore makko o gollani o wi sina korka kan Allah wi korka non no ko min jeyi baban julde ne gari kanko jeyi korka kanko jeyi julde kanko jeyi hajju mumen zakka on men sadakaji ɗin men kono ɗo o herti tafsis haalaji muy no wowla ɗon ko fi on no woynani korkan ko kanko jeyi e hoore ko lutti kon kadi ko kanko jeyi julde ne so yoɓaade goɗɗo yoɓata hajju on so yoɓaade goɗɗo yoɓata kono nde wonno korka kan ko hunde nde tawata no wirni ko andi no hoori wo ko hooruɗo on e Allah mo wawi feññinde wonde mo hoori o suuɗo o ñaama ha o haara ma o yara ha o haara ma o yida e sonnajo makko ha ɓernde makko mutta o yalta o inna e moodi eyi Allah jaɓan en ka korka en mba korka no mettitine o neɗɗo on tun e Allah andi simo hoori ma so hoora ɗum wasi o wi korka kanko kanko jeyi o wi ko min jeyi yoɓay kadi o maaki korka kan kanko Allah o wi korka kan ko heedode heeday o wirnalno ko défense hakkunde horuɗo on e yiite nge hakkunde horuɗo on e tikkere Allah korkan heeday hakkunde muɗum ɗon o wi si goɗɗo e mon woni ñallal himo hoori wota o wowdu haalaji gonɗi fala yarfut arrafat wowlugol haalaji ñidduɗi tentini ko yowodiri e sonnaaɓe wowlugol fi awraaji wowlugol haalaji ñidduɗi kaanɗi hersiniɗi ɗum ko rafatu wiyete fijidugol e rewɓe ndaaraɓe mawlaɓe warani noon piiji ɗum kadi ko rafatu muqaddimatul jima mono hoori wota o waɗɗum ɗum lamaki wala yaskhab sakhab ay la yasih wa yarfau sawta wota on ti ɗum sonko ɗum ñaɗata ɗum sonka no ewno ɗum yeeku ɗum waɗi halaji gaare ngandi ɗum sonka de foti janton o buuri yo wowli ɗoyi taw ɗum ñaaɗowo sonkowo sabuna sonko ngon adday seytane on ari on tigi wowlayde o hanano wowlude o wi wala yajhal riwayat muslim wala yajhal aljahlu huwa safar wota woni njofoojo taw njofuɗo ɗo jahal na majjere tun waɗi njofu waɗi hoore makko njofoojo no gera ko hanaka gereede no wowla ko hanaka wowleede ɗum sha'ir wi ala la yajhal ahadun alayna fa najhala fawqa jahali jahilina o maki wa in shatamahu ahadun si goɗɗo yenni wono
yayi kama kiti kama she goddo duddi mo dum o wi nima maka circulation hey moro wi hunde kare imoro hunde kare hani ka wada hunde kare angi hunde kare ma don tongi fada de nande dum o yaltugo ka bay munyal ala hakkude yimbe be famille kama antu fere ida e jang say fotto ida e dimo ma on wo bay wona dawabitu sharia fayda wona yarede wona nediji ko laamu wallini wona respectede siko ka taraw fotta ko muy ngay siko ka marché ko muy ngay siko ka biro ko muy ngay ay goto acca tawe si goɗɗo yennima an hiɗa hoori ma o haɓɓitike on piiray o nangima fi gere ko ya yotto ko ya wi min si tawi ko a hunde kaari mi ɗo ɓurma ɗum ha sabakaari laaɗo maaki wi'u min miɗo hoori si goɗɗo yennima tun a wi min miɗo hoori o fillata ko goɗɗo kala han haysi ko cheytane ɓorna dolokke o ɗon o watto dari alaji kaari kotta dari usad dari hunde kaari ma yakolla min miɗo hoori fillata ala e focci mo ndoyru ndo yejjita hañum ɗum neɓay o neɓay miijitan ɗum yenniɓe ɓenni mi accana hakkilo yejjitanɓe ɓe hoori ɓenni allahu akbar hikkuji moƴƴiɗi noddirgol ɗi wonde no ɓuri noddirgol bayanaki nam o wi wowlaɗum laawi ɗiɗi o makkanko nelaɗo o wi o wondiri mo wonki makko ki woni e jungo mum ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala hunduko horɗo ko luɓata kon ɗum no wela Allah ɓuri angiri misk parfum ɓurɗo welde en on ko ɗum si uri en ko welata en kon ko hunduko horɗo luɓata kon ɗum no wela Allah ɓuri ko angiri ni welata en kon hen hunduko horɗo ko heewi kon si woni wano ka ɓorde fana heɗi yeeso ɓay wayri ñaamude wayri yarde ɗengal ngal no dembi ɗon dumu adday ɓuure ngol ko luuɓugol yalta ka hunduko ɗo ari karamakoɓe goo wi'i na yon tigi goso no aña on tigi gosagol si hewti ka ko hunduko luuɓi ɗon fewno ɗon ɓorde fana heɗi yeeso fii o tawon tigi ittu ko welata Allah ɗon kon kono ko selli kon sella kon tigi goso fewndo wo fewndo o maaki kanko ndaɗo e juusu sakkitiiɗon e o hadis ɗo o maaki horɗo no mari weltareji ɗiɗi si o humtike o weltoray humtare makko ndin pelle ɗum no min yi o maaki si o yiidoyi e Allah mo o horani on si on yoɓimo joddi korka kan o weltoray ko horuno kon si aden golli o yoɓama joddi golle makko ɗen ha o tawi timmi o inne battini golluno jaka battini golluno nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o maaki fi ɓural suumaye to ɓannuɗa ko ɗum ɗo ko mutlaɓu sawm o hadis ɗo ko korka wi'a o précise e hadisaji goɗɗi goo fi suumaye tigi o maaki ida jaa ramadanu oɗo bonni oɗo laftu hadis luga wiyano ɓe yimɓe wiyatake jaa ramadanu ko wiyete ko shahar be watta shahar si adda ramadanu oɗo hadis ari holli ɓe wonde ɓe wawata arab moƴƴi ida jaa ramadanu فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران
وصفدت الشياطين أو مرضة الجن. لا والكسل ولا والبي والإبن. ونادى المنادي في رواية أخرى متممة لهذه الرواية: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا ما كتاوي لو رسوما ينو هاري ينادي دمبو الجنة فوق أدتت هذا بارو، بمعنى قوات سبها نحرنات الجنة كم هاري نويتي نقودي فتو كصدقاجي كجولوغل كهوروغل كوارغل عمرة كجانغو القرآن كجانتغل إند الله كدعاغل نمو فوق نودتي نونما إدوي ولد هاني نات الجنة نودتي ها باري dambu de yite den fermete ombe mana sabuji wadai neddo nata yite din di fandai bandiji shaytaneji din muttudi din in kadi di kolbe di soke di wawata wadude bibbe adama ben ka beringolbe e nder sumaye ko di wawno wadde dum ngel bilutudi ko honde jarri bani to taxi je ko nan hay taxi en janga ton alquran ta suuday sino nder ton sumaye ha sumaye taxi je go hito alquran taki e nder maggal sina sumaye o to ko foko peti yore e fatu ni san en wabe no be way diu metinga tano ko few anda ko on tigal ko na sumaye hara yone wala be wadon tiga on ko e morna fi yaga no nam wala maki shaytane di bandi jidi di kolbe nodda hey ko an yo dabbo mojjere immo non daroda dadda ko fewdo mun ni woni asikado ko dabbudo ka weli hebude fewndo ka weli hebude don wakkilo don tare joni wobbe no jogi terenji Madina Dixi Hamdallah tawa ko buy be arno fewndo ka weli hebude be wakkili kadi rodi arno be automatically ha joni be lu e be lokati e mara tere moy goto be wakkila no o be ari be jogi moy wuri be no men me ngota e ngota men ko waydo ko dabbe landa woni arsikalo ko dabbo hunde fewndo kan weli hebude don woni katado ko arsigol hametti kametti hebude don ina ko do woni wakkilade a wakkilo to ha kon ko seeda hebata inna ko an yo dabbo mojjere imo akko bin daro no fewtita ka mojjere ne yuro don tabbande do no weli hebude an dabbo bone wonbe wadde ko boni jebbido rabbin dinno jor na fewndo do bone wadde to jiya e kata fewndo ka yimbe foppo woni dabbude mojjere don wakkilade tawa neddo kan ko woni dabbude ko boni eto dabba ko boni nder suumay dabba ka yara dabba ka jina dabba ka wujja dabba no detournira odo ko katado Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ki hajju ka sahihain man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muhori sumay onafi e jemmaji sumay tawa ko o waɗiri ɗum ɗo horugol ngol e naafugol ngol o gonɗingol hoolo wonde ko Allah yami
e tanƴinagol joddi wonde si Allah wiya waɗu a waɗiri no wiiri noon o bonnata joddi ma ndi. Allah bonnata golle moƴƴinɗo golle ɗen on tawa ko ɗum ɗo o waɗi o hoori naawi go yaade hoora ɗo ɓe yiɗo ɓe anndi jagaade horata hay aade jami ɗo ɓataka jomba ɗum yaade wakkilo ɓay malgré woodi hooriroɓe noon ka oɗo saama lakin laysa imana wala ihtisaba. Si a hooriri kadi ɗa gonɗini wonde pellet ko Allah yamiri ma ya hooru kono ayni an Allah so yoɓi so yoɓa gasi mi waɗi ko wiyo mi waɗi ko miɗo hooli ko kanko mi waɗay o yoɓata ko be hollama wonde ɗa haton jini e ko woni e jungo makko kon. Allah ko ya hulmo kono kadi ko ya yiɗumo hulgol ngol tun gaynata ko be yiɗamo kadi yiɗa ko woni e jungo makko kon moƴƴereji makko ɗe yurmede makko nde joddi makko ndi anda kadi wonde Allah na bonnowo golle na pourkowo e mere fus ni tun si tawi e moƴƴini golle ɗe mo waɗi ɗum ɗo tawi ko ni o hooridi ko ɗum ni kadi o waɗi o woni anne makka horugo e ka naafugol laano maki gufira lahu ma taqaddama min dambihi o yaakete ko attino ko nge bakkatuji makko. ɗum ɗo suumaye no wayi wasi tawi goɗɗo mi joni yehi Madina ƴangike toon gerdi e saretiji kote ƴangi cippike nguleedi arta tawa doloke fof loppi pat nguleedi no tuuni no luuɓi no fiidi hewta tawa sago mum fayde na hay ñaamugol hay falaka looto hi wona andi ɗo alaje himɗo ko nafaka o yaaki taw habba hamilot taw hey feerɗo miɗa hay wara no mettitini o yimo noon o yaha tawa ndiyan no woodi ko yonata sabunde e fuuti no woodi o looto haa o cepe no o yaha fitta waɗa sarge fittaga na bonnoto emba ndiyan ko nema koni suumaye kawrata en wallahi fewndo ɗo dolle koron hara o bakkatu ɗum no yi'otono hara ɗum no luuɓayno hara no goto ɓattata ko goɗɗo. Allah ko moƴƴo emba Allah no yurme ko waɗi tawi o bakkar ɗum kanko ɗum andi no ɗum wayi e ka ɗum woni ko ɗum waɗi karawo ko ɓe inni ɓe jogi konngol ko ɓenta law takashaftum lama tadafan simo be andino no oya waɗi few e gundo ha buyɗo surratano woɓɓe yangatano ko ɗo yagudu ɓe mbemita e wattingo ngol ɓen ko docteur kari usam kari ceerno kari almami kari ɓen noon komi nangoɗo ko fof mi acciten sa anduno ko ɓen jokki wakkatuje boneje nen ɗomi tan ɓay ko ɓen mi ɗaɓɓay kami amma kono ɓay andaki kanko tun hande o waɗi no sutura wallahi emba alhamdulillah mi yetti Allah moƴƴi. Idan suumaye ko ni lootay bakkatuji ɗin laɓɓina on tigi nde juldano no ara machallah ta on tigi tawi o wakkilike dey taway mo laaɓi os hada mawsimul khairat lewru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ndu foppumayru ko ndu yurumen ndu foppumayru ko ndu baraki jemma be jemma e jemmaji mayru on lillahi utaqa'u min annas no woodi ɓe Allah rinɗinta winda wonde kaari ɓeeɗo ɓe rinɗinatugo yimɓe ɓe natta yimɓe few almaki wa dhalika fi kulli laylatin ɗum ɗon jemma be jemma wona windaɓe o jemma ɗo ɓe windete jemma jangojo on wona windaɓe jemma jangojo on windete jemma faɗɗi jangojo jemma be jemma no woodi watte ɓe ka list jaɗuɓe Allah waɗoyimɓe ɓen komo ɗaɓɓi noon si heɓa goyi ɗo lewru ɓure mayre on no ɗuuɗi ari hadis mo Abu Umama o filli o wi
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة. قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. قال ثم أتيته الثانية فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة. قال عليك بالصيام. رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني والحاكم النيسابوري. أولو أبو أمامة الباهلي وإني أري يندر كلا من ننادو ياميران قلتني قلتا لنادى من الجنة. أرى أنا مؤمن ما فعل بياميري ما هورو قل على كفرت ومولو في ناس تقول الجنة على كفرت هورو قل ويقول لك هذا من أرتوي ما كن لا والدمور من ننادو ياميران قلتني قلتا لنادى من الجنة وما كي بياميري ما هورو حديث مسلم. حديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماكي ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. حديثنا نوكا سنن الدارقطني إيكا سنن البيهقي مسند الإمام أحمد مسند الحاكم حديث نسل. لا أماكي على وجيان ديا وجيان هورو نيالا توكو في سبيل الله هورو نيالا قال سنا الله ودانغال نيالا سبو وودو دير الحق نما كان هورو ايت جهنم كيارته دو جابان دي ما نمو دي جابان دي يو الله وإن ايت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. موئن تنام هيت نبما واكتنك هايناده لا يسمعون حسيسها ونادى مكا الجنة إن بحري ومالي والله قولوا تومني مكا كالا كو هيدي كأدنا دو سيتاوي باتا نمكو نكوناتو قليته هذا نفاق دندنانا كو تنفي كأدنا دو كالسي الله واني باتا نمكو نكو كالجنة هذا يقول الراك Allah wadu harap batal mereka ke aljanna mutu tawde dundo yoni fi quran korka Nabi sallallahu alaihi wasallam say sumay batnoke e torno Allah tawnu be sumay Allah arsuko be kadi gollugol golle moƴƴe ke nder sumay yo Allah tawnu be sumay o arsika en kadi gollugol ko yido yardi e mayu har ɗum woni sabunata go e aljanna. أما كهون ليو متبكيرة ليو سوما متبكيرة قوتة الجديد إما بإكمال شعبان 30 يوما إما سبب سوما يتي من بعد شعبان نيالا هذا يو وقونغال كو حتما فلت قونغال غو سوما لا والكسل ولا والبي والإبانتال. ماذا؟ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا ينكتي إنيال جيل بنيين إنني سابر سوما ينو بعد شعبان نيالا هيدو ولونغا كوكو سوما نتابي كيراكا يئوغول kanoga ejena nuwete capantati hara capantan nyande capantati on wona nde nyande go'o sumaye si tawi wi'ama ka jemma nuwete capantati ko njelo yi'ata ɗum ɗon hara jaɓete ko selli kon haysi ko gooto nunɗuɗo hoolaɗo gorko si o yi'i طب حديث ولك صحيح مسلم
حديث عبد الله بن عمر روي ترى الناس الهلال فرأيته فقلت يا رسول الله إني رأيت الهلال فصام وأمر بالصيام. عبد الله بن عمر روي يندقو من لقتي له يمبين لا بد من بندر بذلك أي مياد أولو كندار نينتو أولو كندار بتليرو oyi mi yimbe fof yi'andu min mi yi'i kanko Abdullah ibn Umar oyi mi yi'i mi ari mi la min yile onungo oyi aw he ho fof yo ho yi'an iktafa bi khabari Abdullah ibn Umar wahda to kadara ko sumaye jumhur en ko dum do be yetti do wali bawo Imam Tirmidhi o filli ko hadith do وماكي والعمل على هذا الحديث عند العلماء وي قول لدن وقول تتكون كرمكو بين كو حديث دو وند سيتاوي غوتو يي سوماي haray ko yo hoore tawi ko nundudo hoolaado tawa ko gorko kan amma siko juldaano ɗo jumhur en no yaari wonde siko juldaandu ko be hara ko yimɓe ɗiɗo ɗum ɓuri fannude heddi Abu Thawr e Ibnul Munzir mi yi'aali kongo zahiriya ko ɓe kono muujibu qawaidu maɓɓe ahlu zahir ko ɗon ɓe yaari kamɓe kadi si goɓɓe wi ɓeeɗo yaari wonde neɗɗo gooto pet hoolaaɗo nunduɗo feewuɗo gorko si o wi o yi'i juldaandu haray ko yotani hada huwa asah ɗum ɗo ɓuri sellude ko waɗi si neɗɗo gooto no fottana bil ijma si goɗɗo ari wi'i en fajiri nin feeri tawde ñaamude e ngacca ñaamude si goɗɗo wi'i en futuro heewi sallinode ni allahu akbar hay so tawi enen en sikkude haray taw nange mutaali kono en yowoto e ngol konngol salliijo on ɗon ma si ko goɗɗo ari en yinnen awa dow futuro on heewi en wiyata ko be wona ɗiɗo ma tato ma nayo ma njowo jaba fof mum ko fuɗɗagol korka e lannugol korka ɗum ɗo ɓuri sellude e konngudi kalama ko ɗum ɗo ɓuri sellude e ɗiɗo konngudi fi kala jumhure ko ɗayaari ɓeeɗa ko ɓe seeɗaɓe kono gasa ko ɓe ɗiɗo ma ɓe tata kono al ibra bi dalil la bi kasrati gailin amma ikhtilafu lmatali luutondirgol daronɗe ɗen e leyɗe ɗen ɗi leydi ɗo yi'ay no gasa handi leydi a yi'aani mana ɓeeɗa e ñallal ngal fuɗɗota ñallal fuɗɗoto ka ɓeeɗo won haane wasi tawi ñallal ngal fuɗɗoto ka ɓeeɗa wono andude noon hannde yaɓe no jogii batte ka jogaaki batte kalama koɓɓe no luutondiri hanafiyanko wono malikiyankoɓɓe e ko ɓuri selde kongo shafiyankoɓɓe zahiriyankoɓɓe e kasuna no haqqiqin ɓeeɗo wi ikhtilafu matali la athara lahu luutondirgol fuɗugol naangi ngen ka leydi nge fuɗay ka ɓeeɗa neeɓa si nge fuɗay ka ɓeeɗa ɗum alaa batte few fidaragol lewru suumay kala kandu yi'a e leydi julɓe ɓen julɓe wi'i yi'indu tagi ɓeeɗo no annda ko hittimɓe fii horugol suumay ko julɓe ko nunɗuɓe ko moƴƴuɓe si ɓe wi ɓe yi'i fof kala ka julɗo woni adnan ko yo ɓeeɗo ɓe tuugini hadith on ko sahihayn ɗaɓe maaki suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hoorire sabu yi'ugol ndu suumay ɗo taƴiron sabu yi'ugol ndu julda hombo ewna ɗo hoore si on yi'indu taƴe si on yi'indu ko julɓe ɓen fof wo yewta ɗo julɓe sendirtaake e région
ɓe sendirtaake continent ɓe sendirtaake e sous région ɗiɗo fof waɗu tawi julɓe ko ɓe julɓe ko ɓe hunde wotere woɓɓe go yaari won hanafiyan koɓɓe shafian koɓɓe fi e ahde gawlayn e woɓɓe go wonde ihtilafu lmadali ene jogii athar e tabi'ina en no woni tabi'ina en ɓe ɓuy wiɓe ɗum wono gatada e alqasim e alhasan albasri e mujahid e ata ibne abi rabah ɓeɗo no wotti e ɓeeɗa ɓe inni o ihtilafu lmatali lahu athar ɓe ƴetti kamɓe honɗum dani maɓɓe on ko hadith kurayb annahu dhahaba safara ila sham واستهل شهر رمضان وهو في الشام oɗo sagataɓe kurayb goɗɗo go sonnaɓe go neli mum ɓitel ummul fadl yo yaaru sham leydi suriya hande fewndo suriya e yoga e lubnan ɗo fo waɗi ko sham wiyete o yahi suumaye darimo toon ɓe yi'i suumaye alkamta no yoɓɓe juma ɓe hoori tawi ko Muawiya ibn Abi Sufyan ko kanko wonno lamɗo julɓe on tumaji o hoori julɓen ton fof o hoori kanko Kurayb o artoy noon Madina o ari Abdullah ibn Abbas nandimo ini enen onon ko honde yiɗon lewru ɗum toon o inni menen ko jemma juma mana alkamta no yoɓɓe juma o wi he mbenno ko mi yiiduga ko juma no weetude asewe andi ko jemma asewe mi yiiduga o wi a yiino ndu o wi mi yi'i ndu mi hoori o wi mi hoori Muawiya hoori yimɓe fof hoori o wi menen noon ɓay ko min yiiduɗo ko jemma asewe on min kontinay korkan ha min timmina capantati ma min yi'a ndu ɓura binne a yondinotta e ko Muawiya yi'indu to kon mana si tawi ndu aroyi ɓen ton ɓe yi'indu enen ga en yi'ani ndu ani yuldani ndu a yondinota ko ɓen ton yi'i kon haɗa taƴoya o wi mi watta ɗum hakada amarna nabiyu sallallahu alaihi wa sallam aw kama qala o wi ko ni nabi sallallahu alaihi wa sallam yamiri woɓɓe ƴetti ɗum ɗo almim hadis haala boyno nder ton yono so tawi ndu tabiti wonde ndu ari e yiindu honno julɗon hani e fiɓude taw no hani ka neɗɗon taw prépara wonki wonkin e ɓernde mum nden e haqqille mum nden fof fi ndu lewru o andi joni so tawi no yaade joni ko ambassade inatugol ambassade fi interview prépara piji ɗin ka heɓɓane dossier ji ɗin waɗa ko hakkille makko so ɓe landi ɓe lanndum ɗo mi yinna ɗum ɗo mi wiwe ɗum ɗo men he no gasa ɓe landunnogoy he are a wacci mi nota ɗum ɗo ka ɗum tahayyo préparation eɓɓangol on tigi yeɓɓana wonki mumkin ta wonki kin jogi tashawwu no faala yo lewru ndun ara wonki kin faalama so lewru ndun ar woɓani wonki kin no andigoy ko woni ka lewru ton kon ko a ñamata a yarata a daggirta ko ɓorde ka fajiri feere ha banange muti kono ko ya weeɓi tan wonki kin joddi ko nde mum kon si woni lewru ndun darike saban on jemma ɗon no hana naafere si on jemma non ko jemma suumaye si wan ɗon yii hande hindu yi'ama ɗo hande o jemma ɗo ko jemma suumaye e jemma on ɗo ko jalla jango angal je jemma yontiki fiɓu annuye ka ɓernde makko wonde hoora e lewru ndu fof may sabu on ɗum imana wa ihtisaba sabu ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala fi heɓugol moƴƴere makko nden heɓugol welaye makko on daɗugol kadi kambaji kambana ɗimo hoorani o anni o hoora lewru ndu fuu no moƴƴi jemmaji aroyoji ɗum ni jemma be jemma yo heynitino annuye anni o fiɓa ka anni wonde jango hoore jango
o hulɓe ke janngo fi faɗɗi janngo o anniyo kadi faɗɗi janngo hoore o yara noon ɓewru fuu no ɓuri moƴƴude kono so ari yejjitoygol jemma goo o iwti naafe tum hewtugo piiɗike o waalete o maƴogo tawi ne asrata farinna nawm bonnantama annuye o na wolugoy na mi Allah mi annike mi waray janngo ma Allah mi annike mi waray suumaye fuu o décision ka ɓernde ka faalama dawde Madina o na ya wolu mi annike ɗo mi daway Madina mi annike dawgol Madina ko kadi ɓernde a décidi a hawta tum bimbi siko oto maɗɗa a ƴetta oto yaa sina mi yaha ka tara sapporaga ma sapporaga ko ɗum woni anniya gongol ko huunde décision ƴetteɗo ka ɓernde ɗum ɗo o annuye koye farillaji korka kandi jeeya tawa tawi on tigi waɗani ɗum haray o horaani sabuna ko wiyete korka sow haala arab so innama sow korka huwa mutlaqul imsak ko accugol jogitagol hara ñaamaali yaraali dafnitaaki ɗum ɗo wiyete sow ko ɗum waɗi Allah sifi fi Maryam inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan hiya amsakat an alkalami ma'a an-nas وأعتبر ذلك صوما لأنه إمساك وإمساك نون جوكا كل هذا نعمال يرالي وردبين بها كيكيلة تون تندنا وندن تيهول سيول تيجي أن يأتي كوالي لهم أو وفي بات تقول الله هذا مرة براد روالي تعريف الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات أو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والنحن يلنا ولا بد بيمبي ويتالي كوجه وصجالي كيكيده حرا ويران ديام نعمل ويران هونو هادي وهبالي ma ko honɗum haɗi o heɓi kono hunduko makko no metti ko ɓana falaka ɗum an kan ñaamu seeɗa woni ñalanga fof ko ñaaman kono o anniyaki ɗum ɗo ko o salori ñaamugol e yargol e dasmitagol ko fi ɓattagol Allah fi heɓugol baraji mara baraji innama al amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa ko neɗɗo heɓata joggi golle mum woku ko anni ko kadi wona waɗugol ngol tum idan farillaji korka ɗin ma tugale korka ɗen anniye on no tawa ko ɗum waɗi ko ɓuri sellude ko ɓuri karama koɓɓe man rafada niyata sawmi watala sawmuhu wa in lam yakul wa lam yashrab wa lam yujami ko selli ko ɓuri karama koɓɓe mo yahi ha certain temps moment enen ñalnaga o ina o anni yo ene o hakkilini horugol yandi kontina ɗon noon hara o ñaamaani o yaraani o waɗaani hay hunde ko wonta korka makka mboni mara baraji fus taƴirgol korka kan annuye e taƴirgol korka kan ñaamugol ma yargol ma yiidugol e sonnaajo muɗum ko goɗum fof bonna ko نعم مجاء تقال كوكالين ولو أن يوم تفك يدوم ترك المفطرات أكتب تجنو جدي كهون دي توا كونيان توا كوليار توا كوليدا يسون جمود ما توا كول يلتنا منيو إمودو إنونه ونو يكفر منيو توا كول توتا Ido di bonnai korka fiu dalili mun wodi il faut goto to jaay bonnoji korka di si on tigi hebi haaje mun taw be o wada won wattugol ndiyam o watti ndiyam nyawo masruma yara korka makka boni si tawi o nawnal min tawi no hato jini o wattugol ndiyam yo wattu ndiyam
ngal nyalla don o taƴa ngam o yoɓoya allah allah yono ɗi bonnoji korka ɗo mo tewiki waɗi si tawi o yiide sonnajo makko on ɗum kan no fottana bilijima haray kaffara kadi mi jogi amma luttuɗi ɗin tewagol ñaama tewagol yara tewagol tuuta tewagol yaltina maniyo muɗum ka malikiyankoɓe no waɗɗi on tigi kaffara kadi few kamɓe ɓe ni kala no on tigi bonniri korka makko ne hoore tembete suumaye o kaffara no jogi luttuɓe ɓeyno o yoɓay ngal ñallal ɗon o tuuba o toro allah yaafuye kono ɓay kaffara on ko ari kon ko fi yiidugol e sonnajo muɗum ko ɗon hattinten tan e juuti noyru ndun wona ɗum e juppora e yedde soɓɓe dan ɗiɗo no jeeya e bonnayɗi korkal neɗɗo hooriri o rento e ɗiɗo no woodi goɗɗi goo ɗi bonnata korka kono ɗi ɗuyta e baraji en sappinoki ka hadis sallallahu alaihi wasallam naati so tawi goɗɗo e mon no hoori ñallal ngal o hoori ngal wota o woni wonugol haalaji bonɗi ñiɗɗuɗi kaani wota woni e bakkodirgol e rewɓe e fijidugol e rewɓe ɗuyta e baraji no wawi ɗum kadi no wawde mo igra ha o waɗoya ko bonata korkon few yennugol ndaarugol ko harmi heɗagol ko harmi memugol ko harmi ɗiɗo no jeeya e ɗuyta heɗi baraji korka ɗin haysi bonnata korka kan ñoore nden no tawa e muɗum e ɗiɗo so on tigi reenaani tere makko ɗen ya sala sallam maki man lam yada qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu o kama qala sallallahu alaihi wasallam mo accani wowlugol fenande qawla zuri ko fenande ala lasin moƴƴinana hoore mum inventa fenande moƴƴinande gollitira ma ɗum gollitira fenande goɗɗo de o feni o fefini on tigi no andi ko fenande o jaɓa ɗum o gollitira o hutora o accari ɗum allah subhanahu wa taala ala haaju o saloto ñamude o salo yarde saloyde ko sonnaji makko wiigol awa himo hoori hawara himo wadde ɗum ɗa saban ɗuyta e baraji moƴƴi ɗum no woodi piiji buyi ɗi tawata yimɓe ɓen no sikka ɗi bonna e korkata ɗi bonnata korka ɗuyta kadi baraji ɓenkugol ɗuuta bonnata korka si hartere nden fooli on tigi feƴƴoy bonnata korka jongi ma sonsolini ma kala kullu miirayki on tigi wola tun giwi kullu ko wi ka hunduko makko farat o feƴƴoy ɗuyoy pucci kane reedi no bonnata korka curki ndugguri curki ɗin harana sigari ko curki wana sonna ɓe defirta ni ma rewa wana otoje ɗen otowal ngal no jogi curki ha sifan ɗum ma nokku ka sunna waɗi istishaq curki naati ka kine on tigi ɗum no bonnata korka ko noon no andi nduggurigin ni naata e kine ga ha ɗuman ɗum no fof bonnata korka pikir wo pikir si tawina pikirji jogiiɗi vitamine ara ko mana ko alimentation woodi pikirji goo toon tigi pikama ɗi o heege mustama ɗinno bonna korka de ɗinno ko ɓeyna hogna terdiya ko hognaji ɗi ñaamete kono amma pikirji fi lekki bonnata korka few kala kon tigi pikama woni ko ka wari woni ko ka warata ani woni ko ka ɗaɗi woni ko ka ɓandu ni ɗum ka dotte makko woni ko tufa no jeeyaydi bonnata korka ɗi si on tigi o tuutor mana ko nawnare waɗi ha o tuutima goɗɗum luuɓi mo na kan ko andi tuutugol na kan ko looƴitani hoore makko lanmak man zara'ahu l-ɗay'u fala qada alayhi wa man istada fa alayhi qada ko tuure awɗi ni tum
wana sonna ɓen har gondi ko sowiɓe ɓe heewi tutugol maamu nawni pali no heewi tutugol woɓɓe goo ɓe jogii koyte hasasiya tinal maɓɓe ngal si ɓe lulli goɗɗum piñugo si luwi ɓe tu ɓe tuutat ɓe tuutiri sabu ɗum no ɗum ɗo fof fii fawaaki on tigi bonnata on tigi korkanata on fes amma si o tewi o looƴiki imma o naɓa junngo makko on ka nder hunduko makko haa o memo yaga loko ɗenen tun o tuuta ma o lunno o tew pas o lunnoyi mo andi so lunni ko ɗum ɗo o tuutay o tew pas a tigi lunno ɗum yani o lunno fii o tuutu ɗo haray bonnay korka mo ɗaani ke ñalorma o hoyɗi mo yiiday sonnaajo maa ko sonnaajo ɗaani ñamma hoyɗi no yiɗa moodi muɗum e ndiyam mani yalta e on tigi ɗum noon kadi bonnataa korka kono o lotto longal o waɗi o lotagol longal weetugol e janaba on tigi yiide sonna mum jemma ɓe weetora ɓe hawtagol tawa no juulede subaka ma ɓe hawtata o gite laaɓino hentinoke ɓe wondi e longa ɓe lootaki to ɓe ɓe looto ɗum ɗo bonnataa korka maɓɓe kan ɓe ngan ñallan no jeeya ko bonnataa korka lootagol woni on tigi fubbi woni on tigi ko ittugol nguleedi woni ko ɓay on tigi ɗonɗaama haa dande yoori o lootike yo ɓanndu heccuɗum no annda ndiyam ɗam nataka buddo e ɓanndu on no foppi no yaafa e laalaa e mum gosorgol kala kon tigi gosori son tigi moɗaani woni ko pat on tigi gosori woni ko leggal feccal ma yorngal nder hunnduko kon ɗo fannin feƴƴaade ka loo ko jere ɗo ɗum no ko konti ko yaasi waawi wuufude lekki musuŋiije wuufugol ɓiraaɗe wuufugol njuuri wuufugol kala konti wuufi ɗo so tutti feƴƴaali ga ɗum ɗo kadi bonnataa korka ko sintinte ka gite ma ko sintinte ka kine tawa ko lekki ɗum ɗo kadi bonnataa korka so on tii soƴi noon ka daande ga ɓe weedude hakkunde karama koɓɓe yalni bonnay ka bonnata on ko selli ko bonnata woni ɗum na ñaamete wona ñaamete wayte ɗum istidhal woni comprimete goo akramakumullah ko naajeteede ka duburi comprimete goo lekki wulugol ɓanndu haa naadire ka duburi ɗo waɗima amin sifan ɗum yalni bonnay korka ma bonnata korka selli ko bonnata korka ɗo woodi goɗɗe goo ko sonnaaɓe waɗay ka farji muɗum ko ɗon ko lekkeele ɗum kadi bonnataa korka sonnaa waɗa ɓe traitement ɓen ɓeno kamɓe hoore ɗon si tawii ɓe heɓaali maniyu dakamme maniyu e ko gorko siko gorko jannoɗe ɓe traitement e nder suumaye on bonnataa korka kono ko ɓuri moƴƴude hara on ti waɗaali nder suumaye so woni ɗum darura woni obligatoire ɗum hara feere ala bonnataa korka ɓorgol ñiire si tawii woni ko e nder ko ɓe gerti kon ƴiiƴan o moƴtaali ƴiiƴana o moƴtaali ndiyam nan ko o wiɓotoo ko e ɗuma bonnataa korka kono kana si tawii noon en farli wonde on tigi waɗii ɗum fuy feƴƴaade kadi loko ƴere ɗo ko wiiɗen nder hunnduko kon ɗo ɗo e ɓumtoyaade ka loko ƴere feƴƴalay to ɗum noon ko yaasi konta ɗum ɗum kadi haray ɓe jeya e ko bonnataa korka fiiji ni no ɗuuɗi ko tawata no yaafaki hoorɗon no waawi waɗde hara bonnantaama korka kan ɓe jeya ko yiɗa hande wakkilaade moƴƴi nato e muɗum e nder o suumaye ɗo tawa ɓeydina e baraji ɗi naatugol jemma ɗo woto mo sikkano si on tigi naafaali o hoorata baraji korka ko feere baraji naatugol ngo ko feere no on tino hoora hara o naafaali mo naafa hara hooraali hen mo naafa hoora oɗon ɓuri moƴƴude الماكية واحد مجمع النان من دام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واغفر للناس الجنة نجاء مؤجد كهانا وديركم يوم تيجي جنب القرآن أو مؤجد رسوما يوم
nelaɗo ɓe sallallahu alayhi wa sallam jibril karmo ko makko ko e suumaye ɗo aɗano dartinam ko dartinan mo suumaye ɗen andi alqur'ana on ko e suumaye jippina ko e suumaye nde itta ka lawhil mahfud nde adda ka asama ka jibril ƴettanon ɗon adda nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum waɗi suumaye ko lewru alqur'an hana jangede alqur'an fire gollitire kadi nodde e muɗum rewɓine yimɓe yo ɓe janngu alqur'an fay ɓe jangine sonna ɓe jangine hay mawɓe mo tawi kamɓene mi woni mawɓe joni hara ɗum ɗo ko ɓeru fayɓe la to jawe moƴƴereji ko hana waɗade suumaye ko tawta ɓeyde baraji waɗugol sadakaji ɗin nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kala okkuɗo ɓiɗɗo adama okkuɗo ko ɓuri wawde okkude ko nelaɗo sallallahu alih wa sallam dokke makko ɗe no jokkodiri kar riyahi mursala dokke makko ɗe no jokkodiri wona hendu no yifa tum taƴodirta ɓe wi kono ko ɓurayno okkude kon kadi koye suumay kana ajwadu ma yakunu fi ramadan o wonino ko ɓurayno okkude kon fi kala dokkal makko ngal taƴodira kono koye suumay sadakaji ɗin e nder suumaye joddi mum ndin no ɓuri sadakaji waɗani harana e suumaye amma zakkaji ɗin mi yi'aali ka windi wonde ittugol zakka on ka o du'ano itteede ɗon e lebbi luttuɗi adda mo e suumaye fi weɓu baraji fewalle mi yaar ɗon no fewu kaka zakka on waɗɗi ɗon lewru ndu non ko ɗum on ɗimmitata to jae moƴƴereji hano ɗi waɗede suumaye ɗo hara fijiraka wonande taganaɗo waɗugol umra e suumaye la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki mo waɗi umra e suumaye si allah jamanimo no wayi wa hajjudugol en laɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ene noon no yowani en ka towi kono wonande kala mo allah hu newnani haray si on ɗi heɓi ferɗuno hino moƴƴi to jeeya e sunnaji ɗin yaccingol taƴugol ngol no nange mutini tum tawnti habbo niwre ɗino sunnaji ko ɗi sunnaji no wela yette bariɓe moƴƴi noon sunna yawnugol huntare nennugol sullare allahu akbar kono ko ɗum ɗon ko ɗum woni sunna si yonti heɓi feere ruta ɗum ko tamaroje mbuyna ɗen si ɗum no woodi yonti taƴir ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam taƴirayno so heɓi si tawi heɓaki tamaroje mbuyna ɗen si tamaroje yorɗe si no woodi wonde kamen gaɗa yonti ki taƴirɗen ɗon sonti heɓa ɗum ɗon wawi taƴirde ndiyan laaɓuɗa maasi ko ji maasi ko bisal kala o kon tigi heɓi ko taƴira ko ɓuri moƴƴude kon harana ko wuli ko taƴirgol harana ko wuli ko ɗum ɓuri moƴƴude tenen ka médecine ɓe woodi fi muɗum e nennugol sullaari ndin sullo kadi woodi woɓɓe no somi sullike mi heɓa e sumure mi sumete ma mi aitay ma mi tuutay ma mi waɗa ɗum ɗo sullagol ina konti ñaamu haa hewta ka loko je ɗo taw konti waɗi honnduɗo o mema ñiiri ndin ɗo sa waɗi lipton mum a yimmi ka waɗi lipton mum a yari a anni ke ɗum ɗo ko ñentingol nelaade balla sallam maaki alfaslu bayna siyamina wa siyami ahli lkitabi o siyam man qablana aklatu sahar aw aklatu suhur ɗaɗo maaki ko sendi hakkude korka men kan e korka ɓe attinoɓe andi keteɓe ɓe yiɓe gayni horgol ko neɓaɗe ka o andi ɓe hooray ka o wi ko sendi korka men kan e korka maɓɓe kan ko ñaamugol sullaari ndin yon tigi immo haysi ko on tigi haysi ko ndiyan yarɗa andiɗan ɗum ko sullagol ma tamarore ma bomborde fu waɗɗa ko fandi o ɗum ɗon no moƴƴi haray a ñentiniɗa sallah sallam to gasa ko immiɗa ɗon kadi ɗon ɗo yaɗanto a janto indala ko fandi o a fiɓay kadi anniye a immagol tun sulloɗa ɗum ɗon tun woni tentini wonde hara yiɗa anni horugol janngo ida ɓural tenen ka sullaari hara yino ɗuuɗi ko raɓgol kal lannirten ɗon ko wonde neɗɗo so hoori yo hiw tere makko ɗen ina ɗum ko ɗen si'inta baraji korka makko ka yo hiw gite makko ɗen ndaarugol ko haram na noon mi suumaye tum kono suumay kadi no feewi yo hiw noppi makko ɗum heɗagol ko haram wona noon e suumaye tum kono suumaye no ɓeydi tentugol taw heɗo musique e suumaye
taw ndaaru filmuji bonɗi taw ndaaru rewɓe wirtiiɓe taw ndaaru yo eto ɗum ɗo hiwa ɗengal maɓɓe ngal yo hiwngal taw woni ño'ugol yimɓe fenugol e hoore yimɓe waɗindirgol yimɓe naɓa artira wowna haalaaji ko juuɗi ɗum e ko juulaaki ɗum min husni islami mar'i tarkuhu ma la yaanihi jeya e ko hollata wonde neɗɗo on ko julɗo haqqan o accugol ko alaa e laawol makko o terto ko allah e laawol makko few o jokka haaju makko kiifol makko hay so ɓeyni o ko komoojo hay so ɓeyni o fina hay so ɓeyni o annda ko fewndi kanko annda ko woni feƴƴude gasi kono haray diina makko kan no hisi tere ɗen fof juuɗe ɗen ngal ɗengal ɗo ngal ɗengal ko probléme o jogaaki ngal ɗo kangal ngal jogoytomo yowmal qiyama ɗum ɗo ko jumla e nder komi anditi ko fi korka kan ɗo en toriki allah yo allah tawnu en suumaye o yo allah arsuko en kadi rewgol allah e suumaye o ara ko no haaniri noon o jaɓana en kadi wanna en joɗi ndin aljanna wa jazakumullah khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin woɓe landi ko ɓe o wiyete zahiriyankoɓe ko jokkuɓe dawudu zahiri laawol kisal ko laawol peewol zahiriyankoɓe ko madhab wono woni malikiyankoɓe ko madhab ɓene ko madhabul khams ko saba ngol laawol ɗon sakkiti yaltude e madahibul fiqhiyya andi ko madhabul hanafi atti madhabul maliki heedi ɗon madhabul shafii heedi ɗon madhabul hanbali heedi ɗon e madhabul zahiriyankoɓe kamɓe ko ɓe tuugini koye ƴiyam ngal nasu ko feeni e nasu kon siko qur'an aya qur'an ko feeni kon ko tindinta kon oɗo no ɓe jogi haaje mum wigol mana on ko gasa ko ni ko gasa ɗum ɗo ko ni ɓe ala haaje mum ko noon hadisaji ɗin kadi ɓe gollitita qiyas ɓe nirgo wigol nde ñawore ɗo ni ɗum ɗo ari ñawore nden en ala dalil muɗum kono waɗe qiyas e nde ñawore to ɓannede no mari dalil mum ɓe jaɓata qiyas ko ɓuri feeñude e maɓɓe ka defte safara andugol ɓe naaro deftere ibnu hasm nden almuhalla ha defte makko ɗen fof yowniɗe figude ibnu hasm ko zahiriyankejo o wonno malikiyankejo ko dumunde juutuɗo kono o murtoye few ko honɗo murtinimo tawi ta'assubu on jingangol madhabu on ɗuuɗi hafe ɗiɗi mo andalus ɗo espagne joni tawi ulama ɓe wurdi ɓe woɓɓe no watta ta'assubu no jingani madhabu imam malik on sa addi hadith lundodirɗo e madhab on ɓeyna noon men jaɓaɗe ɓe imam malik naɗo no wi o wi nama nelaɗo maki inna maliki wi ɗum waɗi ha o murti noon fes o darti ɗengal makko ngal no wuli ha e hoore kala ko ɓayra wonde o inna hada ma yaquluhu muslimu maliki no wi ɗum shafa'i no wi ɗum ko ɓe woni zahiriyanko ɓe jogii ɗuman ɓe ala defte katata ko ɗon yiltuɗa kono karamo koɓɓe no eggi konguɗi maɓɓe ɗin e nder defte mum ɗen ko heewi gon sa andari defte waɗoje mugaram figol mugaram e wan mughni ibn qudama istizkari min al-bar al-majmu' lin-nawawi ko heewi gon a tawa ɓe adda ɗon konguɗi maɓɓe si ɓe addi masalan ɓe nan zahiriyankoɓe ngari ko ɗum ɗo ɓe wi ɓe wonduno e woɓɓe go jogii ɓeɗen pible feɗo sawde ɓe sukaɓe men wonduno goɗɗo go ko jidda o jeeya ko men wonduno chambre goto hitande aranere nden ɓe ɗimmere nden kono ka sakkitoɗo yaltuno jaamen kanko ko zahiriyankojo ko ɗum ɗo ɓe wi ana atanibu bil madhhabi al-zahiri o goɗɗo sonnajo neldi mo gertogal wi'imo koyɗi no nelda mo gertogal ngal golti koye ɗon ngol o addi gertogal ngal o jonnimo dalli mo haani ngal jaɓude hanangal jaɓude hani haalandemo wonde sadaka na koyɗol ittitte sadaka sa ittay sadaka ta ko ha hoyda ma goɗɗo hoydan anni yo ɗum so tawi no sattanma torade allah ya fala torade allah yo allah hoynan itta sadaka ko allah asiku ma o jonna handuɓe e jonne ɗum ɓe miskimɓe ɓen ɓe moƴƴuɓe ɓen
siɗi innaye ɓe du'anon siɗi fanka tum allah no andi ko fiyon no waɗa o sadaka ɗuma habbagol ha hoyɗa yandi sonti hoyɗi joni e goɗɗo no focca ɗum lowri 5 o wara wayna miɗo hoyɗi o focci lowri 5 haɗa foccela sonti hoyɗi joni no yowti hore étage no futti ka leydi o wiya joni an ɓe hoyɗi aɗa joni habbela miɗo hoyɗi ɗon mi ƴeyka hore étage ɗo miɗo yiɓɓuno awa miɗo wadde ɗum diina men kan ka timmino hade ginayi koyɗol hande kadi taban no anda noon koyɗol no woodi koyɗi goonga nde annaba gangal ani koyɗol ko juzu minan no buwa ko woni nane o wedditene de woodi koyɗi goongaji kono e maha tan ñawre hoore mum aɗa maki sa hoyɗi ko welma yettu allah e koyɗol ngol fillan ɗango yiɓɓe ma ɓe sa hoyɗi ko hulɗa wuta fillano hay goto si a maƴi jemma ɓaawo koyɗol ngol a maƴi yiltoɗa e ngal beccal ngal wattinoɗa ma si a jitino sanga position tutta ka sengo ma nano laaɓi 3 monoɗa allah inna yo allah dande bone ngol koyɗol ɗo ta fillano hay goto ko ɗum ɗoni komi andi komi fewa koy ko woɓɓe no wondi e jokkule ka guƴe e tampe mum ha woɓɓe woni o ñawdol oɓe ñawdol ƴi'al gookiiru e ƴi'al ndondu mi tawi ɗum haray mi anda siko warbugolɗe ma duufugolɗe ñaama ndondu no harmi ñaamugol few ndondu no harmi ñaamugol ko harmi ñaamugol ko ñawdortaake si tawi noon ko wujugol ara ko duufugol ƴiyeɗen ɓay woɓɓe goo no wiya ɗum kadi o yornugol ƴiyeɗen hagana e muncitaɗe wadda e nebban kaare ma mi anda ko nebban honɗum wuja ka jokke sigol no na ella kono ñaamugol ngol naatewo ñaamete wona heyrende wona ƴiyeɗe wona fus ndondu ka gookiiru wano maari kan koɓe mbeyni kamɓe gookiiru no aña ɗum kono nawde ma no harmi kono no harmi selli konko ko mazahib yurtuɗi ko wi kon ko ɗum ɓuri sellude gooki e baaɗi e kero e ɓura ɗum no fof no harmi ɓe landi fo nablu zakawat eggingol zakkaji ɗin kadi heɓiɗon naɓa e leydi wondi ɗon eggingol ɗi fof naɓa ɗi fof ɗum ɗon karmakoɓe no añi moƴƴi ay ko landmaki hadis mu'adh on tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim ƴettete e alɗuɓe maɓɓe ɓen ruttitane waasoɓe maɓɓe ɓen holli ɗum ko e jama goto on so tawi leydi goo no ha ton jini ma ka hoɗo maɓɓe no ha ton jini naɓugol ton aray na ella kono miskiɓe ɓen kadi ka jawdi ndi heɓiɗo ɓen ɗo kadi yo heɓu keɓal muɗum on ɗi yo sendu o naɓa goɗɗum o acca goɗɗum ka o naɓu fo ɓe landi o konon ñawre waɗugol bayanaji ɗin ka peeraji o noone bayanaji ɗin ka peeraji nooneji ɗi woni e yiide ɗin joni nande ɗin ɗon ɗi wonti bid'a faandare ko eɓɓano kon e ɓi ko woni e wadde ko joni lumtodiri moƴƴi wandi ko heewi kon ɗi bid'aji fo nde ɗi fuɗɗo ka fuɗɗode hare no moƴƴi kono yarta noon seri ka seeɗa ha woɗɗo yo no andi no joni wa yimɓe si ɓe jokki joni hino ballagal ngal hino laawol selugol ngol ɓe yehi si on jokki ɗo ballagal ngal o ya el seli jokki laawol selkum ka fuɗɗode hara yimɓe rendi ya ha ɓe acca hayndude kon si tawi o yahi o yawi si yahoyno ha motoyɓe tawa hande kadi majji ko ni bidaji ɗi yarata mo seeɗa ha piji umtoto ha tawa hande kadi lasiri on mutino bayanaji ɗi yori terte few ka peera e o shakl mo mbiɗi ɗon si tawi joni hara karama ko jon ko yo artawa foppu no jooɗi no regi
sonna ɓen to duhi ɓen to nawigol ko jiwo e modi muɗum ɓe paro ɓe joɗɗinane tabal ɓe waɗe fulet ɓe waɗa ɗum ɗo ara ɓe tinto tira photoji hana ɗum few jiwo yaha joɗoɗa e sonnaɓe suka on yaha joɗɗa e woɗɓen to waji to ɗon ara o yewta fi haqqiji retonirɓe joni ɓe ɗon das ko honno aade wondita e sonnaje mum ko honno sonnaje wondita e modi mum ko ɗum no hara no basala kono joni no woodi luweteɓe fi wagol bayanaji wano petiyero en luwirte noon e piiji ñomo ñamare jiwo par o moƴƴine ha wawa bobo jinna joɗɗine yeeso ustase nala ɓe wowlay ɓe ndaara ɓe wowlay ɓe ndaara sama kadi tori ɗum fof ɓe acci ɗum andi enen himbiri gigere men nden ɗuuɗi ha feƴƴiti ko ɗum waɗi defi en joni piiji ni yimɓe no naati ka naati wo enen joni hunde sama kala ala kala mo ɓe no haɓɓiti waɗay ko goto waɗade ɗum ɗon moƴƴa fe moƴƴana en ka wajira ijtima'i woɓɓe landi ko honɗum woni mande peeral fajiri ko kanande yaltidanta en ɗo so fuɗɗike hentade ni tawa sa ndaari ɗon hentagol ɗon e nokkiyel ɗo sa lofti atami serti tawa ɗon kañum fuɗɗike jalbude ɗon sa ndaari tene hirnage ata kon fof niɗɗiti kon ɗon poyum fuɗɗike arde hara ko ni ɗum waɗi nani ɗum woni mande peeral fajiri mara fajiri ni feeri nange falama yaltude ɓeyi kon ɗum woni ñawore dambitagol e gorol ngol jeyaka e mum si tawi on tigi no andi gorol mum ngol o egga e gorol makko ngol o dambitoyo e gorol woɓɓe goo ɗum fattingol hoore muɗum no dagay ka islam la tabanni fil islam ɓiɗɗin kinnagol ala baabin kinnagol kadi ala mi ƴetti on baaba a joni woni baaba alde moƴƴine joni yawonu baaba o ɗum gastata few no ari hadisaji kambuɗi ɗi askintinnagol ara na e gorol mum mo Allah jarribori gorko taw Allah no jarribori mo teren kanko ka dakamme worɓe no ɓurani mo rewɓe ɗo ko yimɓe annabi lutu ɓen ko ɓen finci ɗum ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فبيلون ko sintini Allah halkiɓe no harmi gorko dakmitagol e gorko e none wonone woni ko fijirgol mo woni ko lunnagol mo haysi tawi hewtali waɗugol fahisha on tigi on ɗum ɗo ko wiyete intikas yani junnitagol ɗum woni junnitagol ngol ɓeɗo worɓe ɓe tuuɓe toon Allah yaafuye ɓe acca ɗum ɗo ko harmi noon hay kulle ɗen wattade hay kulle ɗen gorum ko deyu yahanta ta gorum no yahani muse yahanta muse few muse ɗaɓɓita e haka madam won noon so yahana madam ɗum waɗi ko Allah wi kon wonde ɓe heetoɓe hiɓe majji ɓuri mummunteji ɗi ɗum ɗo ko goye ɗum ɗo ɗiɗi ɗo woni ko laaɓata feende bakka to wono so tigi tuubi o tori Allah yaafuye